Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima uyu munsi biranga ejo bigakunda, kuko ubuzima ni up and down. So guys, uyu munsi tuje kurebera hamwe uko tubikura muri Sweet Wallet. Iyi ni ya Sweet Coin tumaze iminsi dukora. Ngiye kubereka ngo tubikura gute, amafaranga atugeraho gute. Mbibutsa ko kugira ngo ubikure muri iyi Sweet Coin uba ugomba kuba ufite Sweet Wallet. Murabizi ko bigendana na Sweet Coin, kandi muri Sweet Wallet ariho dukorera. Ukaba ufite na exchange yitwa OKX. So, urabizi iyo muri gukora izo mukoreye ku munsi cyangwa Sweet mukoreye ku munsi mwaninze, ziyandika hano hasi. Hano hakaba hari icyo bita payout. Iyo ukoze kuri payout nibwo aya ngaya ari hano hasi azamuka akajya hano kuri available balance. Ego. Iyo ari kuri available, yageze kuri available balance, nibwo tuba twemereye kugira ute kuyabikuza. So, ahangaha ngewe nsanze mfitemo spin nigeze nkora. Reka mbanze nkore spin. Banze ngira ute shake ubuceri bwanjye, kuko spin nayemerewe. Wow, agaspin kanjye urabona ko gafashe ibihumbi 8 by'intambwe. Ibihumbi 8 by'intambwe bingana n'iyi Sweet imwe. Dukore redeem reward. Tumara kuyiredeeminga iraba yaje hano, yiyongereye hano kuri iyi balance nari mfite hano. Urabona ko tayari hahandi dukora zijya zimajije kuba Sweet 16, kandi nari mfite 15. Ibyo ukora byose muri iyi Sweet Wallet, Sweet ukoreye zose ziza hano ahangaha. Iyo ushaka kuzivanaho uzizamura hano hejuru kuri available balance, ukora hano kuri payout. Urabona hano kuri payout barakubwira ngo transaction fee ni 0.0037 USD, bingana n'izi Sweet 2.6. Ntago twe dushaka gutanga transaction fee. Kugira ngo tutazitanga turaza turebe hano batubwiye ngo get a free transaction, urakoraho. Icyo baguha publicity, ukayireba, irangiye uyikuramo. Urabona ko tayari ya fee bari kuducaginga ivuyeho. Icyo uhita ukora ni iki? Uhita ukora hano kuri swipe to claim, ugakurura kano kantu gasa pink ukajyana iburyo. Iyo bisoje urategereza gato. So deal done. Ubwo tayari murabibona ko zivuye aha hasi zikaba zigiye hejuru kuri available balance. Ngira ngo murabibonye uko bikorwa. So tugiye gukora iki rero? Icyo nari mbabwiye tugiye gukora, tugiye kubikura izi Sweet Coin zacu. Turazibikura gute? Turaza dukore hano kuri send. Nurangiza uyikoreho. Numara kuyikoraho barakubwira ati enter wallet cyangwa address. Sibyo? Address bakubwira uri bukoreshe ni NIA. Twite tugenda dufungure ya OKX yacu. OKX ngira ngo dutangira nababwiye icyo ari cyo. Niturangiza turakora hano kuri deposit crypto. Nitumara kuyikoraho turasacinga Sweet. Urabona iyi siza, tuyikoreho. Nitumara kuyikoraho murabona ko network turi bukoreshe ni NIA. Ngiyi hano uswipinge gutya ufungure. Address ngiyi tuyikopi. Iyi niyo address ya Sweet kuri network ya NIA. Uhituza usubire muri Sweet yacu, ukore pasting ya address yacu. Barakubwira ngo making sure kuri gukoresha address iturutse muri NIA. Uhita ukora continue, kuko niyo turi gukoresha. Uhita ushyiraho max, kuko nge nshaka kuzikuraho zose 77.25. Ukore preview. Hano barakubwira transaction fee ni izi ngizi.
izo uri bwakire ni izi. Twe ntabyo dushaka, turakora turebe video uhita uyikuramo. Urabona fi bazikuyeho, uhita ukora swipe to send, utegereze. Congratulations, sweet sent successfully. Murabona ko tayari kuzohereza byarangiye. So icyo uhita ukora ni iki, uhita ukora close, bakakwereka balance asigayeho. Aya niyo dusigaranye kuri balance, andi turayabikuye agiye kuri OKX. Ndaje mbereke mu kanya amafaranga yageze kuri OKX, mubone ko uyabikuza koko 100% akakugeraho. So kugira ngo turebe ko yagezeho turabigenza gute? Turahita tugenda dufungure OKX yacu. Nitumara kuyifungura, urabona hano hari akantu kameze nk'utu message, ugakoreho, barakwereka notification hano hejuru, ukoreho. Numara gukoraho barakwereka ngo crypto received 3:46. Murabona nago bitinda rwose. Wa depositinze sweet 77 zagezeho tariki 28 z'ukwa 12 2025 3:46 n'amasegonda 13 AM UTC +2. Murabona ko crypto zabaye well received. Tuze turebe muri asset. Nuza kureba muri asset uramanuka, urabona ko sweet zahageze. Hari izindi nari mfitemo nabikuje, ubwo total majije kugira sweet 122 majije kubikura n'ibice 98. So nanga barabikwereka ngo one deposit received, ugakoraho ukareba ngo iyo deposit ni iyi. Urabona bahita babikwereka status completed, network yari niya, transaction ID yari iyi ngiyi, address yari iyi, time ni tariki 28 z'ukwa 12 2025 3:45. Tayari wazirecevinze, warecevinze sweet 77 zingana na $0.1. So guys, ni binarimba afite uyu munsi, nakoze cyane kubana natwe. So wowe ukigera kuri yicano bwa mbere, kola subscribe. Niba urebye iyi video ukayikunda, ikorere share n'abandi bayibone, ukore like, comment, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.